twebwe abayobozi bakomoka mu miryango itandukanye yo muri teritwari ya Walikale ariko batuye i Goma, kubera kudindira gukabije k'umutekano guterwa na FDLR hamwe na Wazalendo, turamagana ku mugaragaro kandi ku mbaraga zose ihungabana ry'umutekano rikabije kandi rigikomeje hamwe n'isenyuka ry'imibereho y'abaturage bo muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hashize igihe kinini abaturage b'abasivile bahura n'ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwabo bw'ibanze, harimo kwicwa, gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko, gushimutwa, gufatwa ku ngufu kw'abagore, gusahurwa ndetse no gukoreshwa ku gahato. Ikibabaje ariko nuko ayo mabi yose akorwa, ibyo byaha bikorwa na bamwe mu ngabo za leta aribo FARDC hamwe n'abafatanyabikorwa babo ba Wazalendo, FDLR ndetse n'abakozi bamwe bo mu nzego z'umutekano no mu bice bigenzurwa na leta ubwayo. Ku byaha tuvuze kandi haniyongeraho ikwirakwizwa ry'amabariyeri atemewe, aho abaturage bashyirirwaho imisoro n'amahoro atemewe n'amategeko. Urugero, mu matsinda ya Ihana na Kisimba harasabwa ku gahato umusoro wa buri kwezi witwa uw'indangamuntu ushyirwaho na FDLR na Wazalendo. Byongeye kandi hari abaturage ba Walikale bafungirwa mu magereza y'ibanga, akenshi bikozwe n'abakozi b'inzego za leta, harimo abagenzuzi b'inkiko za gisirikare n'iperereza rya gisirikare ndetse n'abandi. Kurekurwa kwabo kuba gushingiye gutanga incungu zisabwa ku buryo butemewe. Imibanire y'abaturage irimo gusenyuka, imidugudu myinshi yasigayemo ubusa kubera ihohoterwa rikomeza kwisubiramo, ibikorwa remezo by'ibanze bisenyurwa ku bushake, abakozi b'ubuvuzi bashyirwaho iterabwoba bagahatirirwa kureka abarwayi, mu gihe amashuri menshi yafunzwe kubera ibihano n'ibitero bya FDLR hamwe na Wazalendo ndetse na FARDC. Ibikorwa by'urugomo byo ku itariki 15 z'uku kwezi muri uyu mwaka mu mudugudu wa Tuana mu matsinda ya Waloa na Loada mu murenge wa Wanianga bigaragaza neza iri terabwoba. Inzu zaratwitswe, abasivile bari kwicwa urw'agashinyaguro na FDLR. Ibyo bituma ababirokotse bahunga, ariko aho bari ugasanga badafite umutekano n'aho bikinga. Ni nako kandi mu matsinda ya Bakonjo mu murenge wa Bakano mu kwezi gushize ku kwa 11 abawazalendo bateye abaturage b'inzirakarengane bica abantu. Kuri ubu FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bafunze ingendo z'abaturage ku mihanda ya Mpiti, Mpinga na Uvanga n'ahandi, bituma abaturage babura ibikoresho by'ibanze by'imibereho ya buri munsi. Uko guhagarika ingendo kunagaragara ku mihanda igana Walikale Centre, byateje kandi ihagarikwa ry'imodoka zitwara abagenzi ndetse n'amapikipiki, bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage. Turamagana kandi ko ibikoresho n'amafaranga ava muri ayo masoresha atemewe ngo hari aho ashyikirizwa abayobozi b'inzego z'ibanze, barimo abayobozi b'amateritwari cyane cyane mu nyungu z'urubyiruko n'abandi. Mu ncamake rero biradutungura cyane kubona mu bice bya Walikale bigenzurwa n'umutwe wa M23 abaturage bumva batekanye kurusha mu bice bigenzurwa na leta ya Kongo. Leta ireka abafatanyabikorwa bayo n'ingabo zayo bakorera ibyaha ndengakamere ku baturage b'inzirakarengane. Duhereye kuri iki kibazo kandi gikomeye, turahamagarira M23 ko yakomeza kwagura ibikorwa byayo igana no mu bice bikigenzurwa na leta n'abafatanyabikorwa bayo, kugira ngo abaturage bakurwe mu maboko y'abananiwe inshingano zabo zo kubarinda
kwirinda no kurinda ibyabo. M23 vers les entités encore sous contrôle des gouvernements et ses alliés afin d'extraire définitivement les populations du joug de ceux qui ont failli à leur mission régalienne de protéger les populations et leurs biens. Yes, nkuko mubyiyumviye rero abaturage ba Walikale barimo gusaba umutwe wa M23 kuba babatabara. Ni mu gihe ihuriro rya FARDC muri Uvira mu ntara ya Kivu zombi hakomeje kuba umwuka mubi w'umutekano, aho abaturage ba Walikale muri Kivu y'amajyaruguru bamaze gutangaza ko batabaje iri huriro rya M23 ngo ribatabare bwangu ribarinde ibitero ry'imitwe ya FDLR Wazalendo ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC. Ni muri ryo tangazo rero ryashyizwe ahagaragara n'abahagarariye abandi yabahagarariye abaturage muri Walikale, bavuga ko barambiwe urugomo, kwicwa no gutwikirwa imitungo, kandi barasaba M23 ko yakora ibishoboka byose bagafata utundi duce bagakiza abasivile ihohoterwa rikomeje kubakorerwa. Abo baturage bashimangiye ko Walikale yahindutse indiri ya FDLR ndetse na Wazalendo. Ibikorwa byabo by'urugomo n'ubusahuzi bakaba babifashwamo na bamwe mu bo mu ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu M23 nayo yamaze kwemeza, ivuga ko iyo mitwe ikomeje guhohotera abaturage ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Ibi kandi bibaye mu gihe ku rundi ruhande rwa Kivu y'amajyepfo ihuriro M23 riri mu mirwano ikomeye n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo ku itariki 26 z'uku kwezi muri uyu mwaka M23 yatangaje ko yahanuye indege kabuhariwe y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ya FARDC yari irimo kubagabaho ibitero mu bice bya Uvira. Iyi ndege rero yarasiwe mu kirere cyo ku cyambu cya Kalundu igwa mu kiyaga cya Tanganyika, aho bivugwa ko abapilote babiri bari bayirimo bahise bahasiga ubuzima. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko iyi Sukhoi 25 yari imaze kurasa inshuro zigera muri 3 zose ku birindiro bya M23 kuva mu gitondo cy'ejo ku itariki 26. Ni mu gihe rero FARDC n'ihuriro rya Wazalendo byari byagabye ibitero bikomeye byifashishije indege zitagira abapilote arizo drone ndetse n'imbunda ziremereye cyane. Ihuriro rya M23 rivuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero ku cyambu cya Kalundu, aho bivugwa ko ubwato bubiri bwa M23 bwari ku kiyaga bwarashwe, ndetse drone za gisirikare za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigatera ibigo by'iri huriro birimo icyakala ahahoze ikigo cya MONUSCO. Andi makuru akaba agaragaza ko iyi ndege yari no gukoreshwa mu bitero kabuhariwe byari kugabwa mu bice bituwe n'abanyamurenge muri Minembwe ndetse no ku birindiro by'umutwe wa Twirwaneho. Iyi ni indege ya kabiri yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 FARDC itakaje nyuma y'indi yambuwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Murabyibuka ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma ndetse n'ikibuga cy'indege cyaho. Ibi byose rero byerekana kuzamuka k'ubukana bw'intambara muri Kivu zombi, mu gihe abaturage bo mu bice bitandukanye bakomeje gusigara hagati y'imitwe irwana. Bakaba rero basaba ubufasha bwo kurokoka ihohoterwa rikomeje kugenda ribakorerwa. Nanone ku itariki 6 Ukuboza mu kiyaga cya Tanganyika hagaragaye indi ndege ya kajugujugu yari irimo abacanshuro b'abazungu yahanuwe. Umutwe wa Twirwaneho rero ukaba waratangaje ko ari wo warashye iriya ndege kubera ko ngo yari ikomeje kugenda ihohotera abasivile ibagabaho ibitero ku buryo bukomeye.